Evo i posljednje 19. kompozicije u takmičarskom dijelu festivala Ilidža 88. Svoj tekst, svoju pjesmu je naslovio Sa dva su srca u Bosanca Miloš Mandić. Muziku i aranžman sačinio je Rale Čajić. Dva su srca u Bosanca zapjevaće Mirsad Jarović. Hej Iliće, kad se sjetim, djevojaka svrela posne, ja ostavljam selo svoje, idem do Bosne, pa volim te. Ovo беше нашиот гостин од Сараево, Мирсад Јаровиќ, но да продолжиме со нешто. Da mogu ja bez tebe, lagao sam i sebe i druge, šta bi dao da si pored mene, da mi skratiš ove noći duge, šta bi dao da si pored mene, da mi skratiš ove... Nešto zgodno, nije zgodno nego sjajno. To je jedna izuzetno meni draga pjesmica, što nije bitno, ali je bitno to što pjeva moj dragi prijatelj. A moj dragi prijatelj se pita ko to tamo peva. Moj dragi prijatelj se zove Mirsad Jarović. Izgubljenu sreću zove, ko u moje snove dira, ko me budi noći ove. Kuda ideš oko moje, šta ne valja kod nas dvoje? To sa nama, oboje smo u suzama, a ja samo pijem. U suzama.
moje, šta ne valja kod nas dvoje. Šta se zbilo to sa nama, oboje smo u suzama. Studenaca Crna žena jedne majke. Iznad groblja jednog starog spustila se tužno tama. Svježa humka sad se vidi, kraj nje osta majka sad. Studenaca Crna žena jedne majke. Iznad groblja jednog starog spustila se tužno tama. Svježa humka sad se vidi, kraj nje osta majka sad. Studenaca Crna žena jedne majke. Iznad groblja jednog starog spustila se tužno tama. Svježa humka sad se vidi, kraj nje osta majka sad. Sina ima, porodit se to ne može, ni sa kakvim ljubavima. Eto još jedne lijepe, doduše tužne pjesme koju je lijepo otpjevao naš dragi filigranđija Mirsad Jarović. Pisali ste... Šta ne valja kod nas dvoje, šta se zbilo to sa nama, oboje smo u suzama. Šteta je bilo kad je u ovakvom sjaju Safija da ne otpjevi još jednu pjesmu, u tome će joj pripomoći i naš dobri i tihi nenametljivi Mirsad Jarović. U modi su dueti. Evo jednog dueta koji se zabavi odgonetanjem uzroka nesanica. To je Sanak memorij, Tuga memorij, svašta ga mori. Nesanica, dakle u pjesmi Sanak memorij, naša Safija Gej i Mirsad Jarović. Hvala lijepo. Hvala. Te su dunje okolo žute, unutra grke, kočema. Neka naš dobri Mirsad ostane još na sceni.
Još dok sam bio u Sarajevu prije puta za Ameriku, čuo sam se sa Mirsadom koji mi je rekao ako budemo snimali Meraklije, želim da pjevam pjesmu jednu kletu Banja Luko vatrom izgorjela, on je dodučio rekao naslov. Ja znam barem 100 razloga radi kojih i zbog kojih i Mirsad Jarović želio da otpjeva tu pjesmu, a on zna onaj pravi, jedini. Mirsad Jarović, Banja Luko vatrom izgorjela. Nadam se da ćete se složiti sa mnom ako vam kažem Jaroviću ne ide još, da bi još da propustio ovu priliku pa ne čuti još jednu pjesmu do izvođenja Mirsada Jarovića. Biće to pjesma pokojnog Dragiše Nedovića u lijepom starom gradu Višegradu, koja drži u pamćenju Kiku, veliku ljubav Dragiša Nedovića. Mnogi Višegrađani, oni stariji, još uvijek drže u pamćenju tu zamislu višegradsku ljepoticu. Dakle, pjesma u lijepom starom gradu Višegradu i još jedan put Mirsad Jarović. Da mi je još jedan put, da mi je s tobom draga, sebi sam. I Abed Sakalaš je jedan od onih koji su učestvovali u brojnim priredbama. Rekao sam, u ovih 2 godine Sarajevska ratna estrada pripremila je i predstavila, prikazala preko 500 programa. Uvijek u svim akcijama od samog formiranja Sarajevske ratne estrade, svakog ovog nastupa i svake akcije u kojoj je ratna estrada borila se za status svojih članova i pomagala onoliko koliko je mogla da pomogne, zapisano je jedno ime. Slijedi čovjek koji je zaslužan za sve ove koncerte Sarajevske ratne estrade, prvi čovjek Sarajevske ratne estrade. Čovjek koji je dugi niz godina već na sceni, pred mikrofonom, vrlo uspješan, jednom riječju Mirsad Jarović. Danas su se sarajevski estradni radnici koji sada rade i olakšavaju nam koliko toliko ovo teško bitisanje sjetili svojih starijih kolega, kao i porodica onih koji su umrli ili poginuli u ovom ratu. Gostima su mlađe kolege uručile prigodne poklon pakete, a njima je sigurno još više značila topla ljudska riječ i saznanje da ih se neko sjeća i brine o njima. Sarajevski estradni umjetnici su u cijelo proteklo vrijeme rata u našem gradu održavali njegov poznati bosanski, odnosno sarajevski duh. Tome je sigurno doprinio i Sarajevska ratna estrada. Pitaćemo predsjednika ovog udruženja, gospodina Mirsada Jarovića, šta je Sarajevsk u stvari? Ovako, Sarajevska ratna estrada je udruženje estradnih radnika grada Sarajeva koje je nastalo početkom rata, u vrtlogu rata. Utemeljeno je na patriotskom volonterskom principu sa osnovnim opredjeljenjima i zadacima. Imamo programske ciljeve i zadatke.